wawqikuna panikuna yapenam amigukuna que palabra Dios ta apamornin kutiramo qamkunaman amigukuna meche chuyaqa kamoqpis meche país chuyaqojkunapis panikuna waqkuna que palabra Jesús pa palabranmi y chaymi noqa lla charachimokanan que Jesús palabranta qamkunapa queqa San Marcos capítulo 10 versos 46 chay Biblia chay chukaykan Sagrada Escritura chukaykan chaymi imaninta huk hunaqshi Jesús pasaykana discipulunkunawan por supuesto payqa aywaq discipulunkunawan chay huk ciego nani kuchuncho qaparaykarqan qapra runa yetam ciego ninchaw qaprata pega qaparaykarqan imanirta Jesús hijo de David Jesús hijo de David ten misericordia de mí nishqaparakullana Jesús David patsurin kuyapiqa llamay nirqaparakurqan chash wakin runakuna pasaykarqan upalla kay qapra imatata qayaranki bullaturanki niyanara chaypis pero Jesús kaykarqan atento Jesús kaykarqan al tanto kaykarqan limpita qayaran niptin ciego mi qayaraykan niyan discípulukunaw niptin shi pay ayway apayamunki kiepa ni mandana discípulukunata se ciego Bartimeo apayamunanpa arachar korchatsiarqan Jesús pañawpanman inerqan pay imatata munanki noqa qamcho ruranata nirqan señor ninchik niptinnan pay nirqan señor kachakashqa allishqa kayta muna señor kuyapayqa llamay señor niptinmi señor ninchik chay ñawinta allichirqan imanirta pay allichirqan ñawinta pay allichirqan poder nin kaptinmi Dios todopoderoso karmi allichirqan imanirta qam kriyinkitsu Jesusman imanirta qam yarakunkitsu señorman shonquyki chukruchinki creyinayki patruki payman confiakunayki tokin qamqa confiakunki brujuman qamqa ashiykanki hechicerukunata adivinukunata kartalipaykamay nirpuriykanki ama chayno purichu kartata lichikor brujuman aywar aykata qillayta kastaykanki chay qillaynikita rantikunki wakaykita rantikunki ushaykita rantikunki kuchikita chay brujukunam apanaykipaj en vez de Dios llaman aywanayki payta yarakunaykipa rantin yarakunki runamaykita ve llutancho puriykanchik imanera chakaychono wawkuna panikuna ve imanirta qapra qayararqan Señor Jesús David patsurin kuyapayqa llamay nirnin qayaran qapararqan ve qampis qaparay qampis seno ashi qampis shakamuy Dios yata ashishun senopam noqanchik almanchayta ikayku aychanchikta allichishun aychanchikcho a veces qishyaqyash puriykanchik chaynoqa imanora Diosta sirvillashun chayno qishyaqyashaqa imanora purillashun sanu karmi wawqikuna panikuna purishun Señor ninchayta palabranta willaparnin penenganta cumplirnin ayway palabrata maychay markachu willakuyanki nirqan manaku comisionakorqan discipulukunata chayta ima qishyarkamallachu hospitallachu itararqa imanora chayta ruwashun imanora willakamshun wawqikuna panikuna kananmi tiempo kananmi hora kutikayamuy Señor ninchaypa ñawpanman qishpikayamuy qaparaypa Bartimeo no ashishun Señor ninchayta ama llutankunachona purikushunchu amanataqay virgenchomi milagro nirpuriykanchik a veces cruzkunata rikaykor chay chakincho qonqurikushpa chay Virgen Mariam ner chayman aywar San Pedro ner kullukunaman Jesukunaman qerukunaman aywaykor a veces
chokparaykan allikachimay papa nirnin. Pertueta yutantam ruraykan panikuna wawkuna. Palabra de Dios chonin amachaykuna man aywaychu. Noqa kawami, noqa kayka amaychaychawmi ninmi. Daymi wawkun panikuna, amigukuna, qamkunaman kay palabrata charachimo. Qamkuna Jesucristuta ashianaykpa, Jesucristupa chakiman shakayamunaykpa, Bartimeunoqa aparaypa. Aunque amiguyki chikshunaykapptinpis, aunque amiguyki melanashunaykapptinpis, porque se amiguyki salvashunki, Jesucristo salvashunki. Noqatano y muchos salvas, noqalla gracias nikomi Señor nintzet, porque paymi salvaman, paymi kay palabrakunata yachachiman, qamkunaman apamunapa, qamkunata willaparinapa. Allishqa kankata, trokashqa kankata, ukrunan kankata. Kanan allapam kushishkayka wawkun panikuna, qamkunaman charamushqa karnin. Que palabra a Dios yanchik palabranmi. Que palabra allapa alli palabra. Shumaq parlakuy Jesucristupa. Qoyay parlakurpis mana kansaypa chinoqanchayqa. Parlakushun palabranta Dios yapata. Wawqikuna panikuna. Chaymi yapepi kutirayka allamshan panikuna wawqikuna. Que quechua parlakuyninchaychu willaparianapa. Quechua parlakuyninchaychu parlaparianapa. Gracias ay puchayaqkachun wawkun panikuna. Allapa kushishqam kayka kanan qamkunata. Saludar a Murning, gloria a Dios, gracias. Gracias, hasta otra oportunidad.